بەڵێ بەڕێزانم میوانێکم هەیە میوانەکەم سەرۆکی پارتی وڵات پارێزی کوردستانە لە تورکیا مستەفا ئۆزچەلیک. بەڕێز مستەفا سڵاوت دەبێت. هەمیشە کە دیدارمان دەبوو بەڕێستان لە باکووری کوردستان و تورکیا بوون، ئێمە لە هەولێر. ئەم جارە پێچەوانەیە ئێمە لە ستەمبۆڵین، بەڕێستان لە هەولێرن. بەشێکی زۆر لە پارتەکان چاودێرانی سیاسی لەگەڵ بڵاوبوونەوەی دەرەنجامە بەرەییەکانی هەڵبژاردننی شارەوانیەکانی تورکیا تووشی شۆک بوون. دەرەنجامەکە بۆ ئێوەش شۆکی تێدا بوو، سوپرایزی تێدا بوو یاخودنا؟ سپاس و ڕێز و سلااوژ بۆ کوردستان 24 و تەماشەوانی تەلەڤیزیۆنێ. ئەنجامێن هەڵبژاردنێ سیویەکی ئادارێ ئەلبەتە تشتێن و سورپرایز تێت هەبن ئەم دکارن بێژن هەیە bi vê astê de nedihat hêvîkirin. Nîşanaweyekê ye ku AK Partî bi siyaseta xwe bêminnetî û ezestî û tunehesibandina hemû aliyên ji derveyî xwe xelkê Tirkiye jî, xelkê Kurdistanê jî heta radeyekê jêr gotin bes e. Vê manê riya guhartinekê vebûye encamên hilbijartinê em dikarin destpêkê vî havî şîrove bikin. AK Partî û hevkarê hevvalbendê xwe MHP şikestek mezin xwarinin. CHP tiştê ku li gor hilbijartina 2023 yani 10 heyvberê a parlamentoyê li gor wê dengê xwe gelek zêde kiriye. Helbette ew jî nîşanaveyekê ye ku li Tirkiye ئەوێن ku dixwazin desthilatê biguherin hêdî ewa xwe sîstema xwe û nêrînên xwe û helwestên xwe jî bi ber CHP ve diguherin. CHP diyar e ku him ji li gelek bajarê mezin de him ji Kurda bi taybetî ji dengdêrên Dem Partiyê deng girtiye, him jî ji MHP, İYİ Partî û partiyên di jî deng wergirtiye ku rêjeya sedî sî û heftî deng wergirtiye. Başa Berêz Mistefa êwa partiyekî azadin, partiyekî Kurdistanîn û çendîn partî dîkeş hen li Bakurî Kurdistan ke xebatî siyasî û medenî dikin. Pirsyareke min ew ye, boçî debêt li şarekî Kurdistanî wekû Urfa ke zorîneyê danîştwanî Kurdin partiyekî taze li dayek bû Yenîdan Refa zorîneyê dengekan bedest bêne, belam lem şare de Kurd paşekşe bike. Yani bi rastî divê me re bi giştî hilbijartinê binirxîne. Heger bi awayekî giştî em lê binerin li şikesta AK Partî û serketina CHP û rewşa li Bakurê Kurdistanê bi giştî em lê binerin. Esasê xwe ji bo milletê Kurd ne ciyê hêviyê ye, ne ciyê ku em bêjin guhertinek ku bi dilê milletê Kurd dê bive. Divê em divî warî de tespîtên nûh bikin. Li Tirkiye helbette demokrasî çixwaz pêşkeve, mafên azadiyê çixwaz pêşkevin ji bo Kurda, ji bo xebata siyasî û sivîl gelek baş e. Lê aşkere ye ku wek gelek welatên bindest li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî dê muxatabê me her ev partîne ew ê nêzî wan bin. Ji bo wê jî ji bo mafên Kurda divê Kurd wek terefekî bikaribin tev bigerin û helwestê bigirin. Em bi xwe li benda demokratbûn û demokrasiya li Tirkiye bimînin û hinekî demokrat bên ser hukm, van partiyên heyî tu hêviyek wa tu nîşanek wa tu neye. Çawa ku di sala hefteyî de Melim Musa Barzaniyê Nemir li gel Saddam Hüseynî li gel Beasa dîktator peymana otonomî çêkir. Çawa ku 2003 de gava rejîma Saddamî rûxa Kurda bi yekgirtî helwest girtin û bi gel partiyên Sûne û Şîe ku tu demokrat bûn bi wan re tu nebû. Kêm kêm demokrat sedî dehê wan belkî demokrat bûn, sedî nodê wan ne demokrat bûn, lê dîsa jî federalî xistin destûrê. Divê Kurdên Bakurê Kurdistanê jî bi vê hişmendiyê meselê binerin. Em wek terefekî divê tev bigerin. Ne ku her carê em berê xwe bidin hineka em berjewendiyê grûbî û şexsî em bidin pêş û em
ئەوەی خوا بیر و باوەریان نەتەوەی بدەم پاش هەگەر ئەم وەک لە باکووری کوردستانی تورکیە 25 میلیۆن هەیە کوردا ئەم وەک تەرەفێکی تەف بگەڕن وێ گاوێ کیل سەر حکومژی بێ ji bo mafê xwe neteweyî em dikarên li gel wan rûnîn û ew ê her wiha jî be yanî bifikirin ew ê ku îdama Öcalanî ji holê rakir yek jê esasî dewlet baxçelî bû MHP bû yanî dewleta Tirkiye li gor berjewendiyê xwe tev digerin AK Partî di dîroka dewleta Tirkiyeyê de cara yekem ji bo Kurda hindek gavavîtibû lê cara yekem jî kî niha li her sê perçeyê Kurdistanê şerê Kurda dike CHP dîroka wê diyar e Partiya Damezranê rê Tirkiyeyê yek dewlet û yek millet û yek welat û yek alê diparêze ji ber wê îro dikare CHP bê serhukm dikare AK Partî bi divê em wek Kurd ewlî bikarin wek terefekî tev bigerin lê mixabin bi siyaseta Dem Partî ku îro dimeşîne Kurd wek terefekî nikarin tev bigerin mixabin milletê Kurd bi nêt û hîsiyatê kurdawarî dengê xwe didin Dem Partiyê lê mixabin Dem Partî bîhavî tev nagere باشە ئەوەندەی من وەکو ڕۆژنامەوانێک لە باکووری کوردستان سەیری دۆخی سیاسی تورکیا دەکەم بۆچی دەبێت یەک پارتی کوردی هەبێت کە نوێنەرایەتی کورد بکات یعنی دەبێت ئەو پارتەش بە شێوەیەک لە شێوەکان لە پەکەکە نزیک بێت پارتەکانی دیکە پارتی دیکە بۆچی نییە هاوشێوەی هەرێمی کوردستان پارتی دیموکرات هەیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەیە بزوتنەوەی گۆڕان هەیە بۆچی بزوتنەوەیەکی دیکەی کوردی ژبلی دەم پارتی دروست نابی کە بنکەی جەماوەری هەبێت بەلێ لە باکووری کوردستانê partiyên کوردستانی هەیە پارتی هەوڵەتپەرێزên کوردستانê ji wan yek e û wek partiya hewڵەتپەرێزên کوردستانê li dervê me jî partiyên Kurdî Kurdistanî henin me her gotiye li bakurê Kurdistanê îro pêwîstî ew e ku em bikaribin ji derveyî partiyên dewleta Tirkiye û ji derveyî ew partiyên ku li ser navê çeptiye ya jî îslamî potansiyela Kurda li ser Tirkiyeyîbûnê ve dimeşînin û naxwazin Kurd bibin teref nahêlin Kurd bibin teref divê em ji derveyî wan navendekê çêbikine û vê hilbijartinê ev îspat kiriye gelê Kurdistanê jî beşdariya hilbijartina Tirkiye û bakurê Kurdistanê kêmtir bûye helwesek nîşan daye erê Dem Partî li 11 bajara destkeftin destxistiye lê li 25 bajarê bakurê Kurdistanê hîna jî 14 wê destê Partiya Dewleta Tirkiye denin زۆر باشە بەڕێز مستەفا من دەزانم چەند پارتێکی دیکە هەیە بەڵام نەیانتوانیوە ئەو نسبەیە کە لە پەرلەمانی تورکیا دەربازی بکەن بۆ یەکەم جارە هاکپار لە دیاربەکر 20,000 دەنگ بەدەستدێنێ با بینە سەر سیاسەتی داهاتووی تورکیا بەرامبەر بە کورد لە ئەستەمبۆڵ بەشێکی زۆر لە کوردان دەنگیان بە جەهەپە داوە بە ئەکرەم ئیمام ئۆغڵو پرسیارەکەی من ئەوەیە بەڕاستی ترسێکی بەم شێوەیە نییە ئەردوغان لە داهاتوودا دژی کورد سیاسەتێکی تون پەیڕۆ بکات قەیومدا بنێتەوە یاخود بە پێچەوانەوە دەستبەرداری مەهەپە دەبێت لەگەڵ دەم پارتی دەکەوێتە گفتوگۆ ئەم بخوا پێشتر ژی ئۆنهاژی ئەم هەمبەری قایمانن و قایوم بن پێکردنا ئیرادەیە گەلێ ئەم لە دژی وێ هەلوەستێ و سیاسەتێنن ممکنە یعنی نها بڕاستی دەولەتا تورکیە و ئاک پارتی ئەم نزانن ئەوێ ڕۆژێن پێش چه هەلوەستێ بگرێ ئەو شکەس خواردنە ئاک پارتیە دکارێ نەرمبوونەکێژی بخواربینە و دکارێ هەندێک ئالی حشی بخوارەبینە دوی واری دێ دوێ ئەم ئەولا ئەول لەوێ بنەرم کە چه حش بە چ نەرم بێ کی لەسەر حکم بێ ئالیە کووردا ji ber ku nel serhevin aliyê Kurda li ser xetek millî daxwazên Kurda yên esasî nel serhevin mixabin kî tê jî li gor dilê xwe tev digere di rojên pêş de em wek Partiya Hewletperêzên Kurdistanê ji niha ve bangî hemû aliyên Kurd Kurdistanî neteweyî niştimanî dikin werin em encamên baş vê hilbijartinê derxin em milletê Kurd gelê Kurdistanê bikin terefekî û ser daxwazên xwe millî em li sehê yekitiya xwe ava bikin em bikaribin bi rastî jî li bakurê Kurdistanê daxwazên îro acîl jî bin hebûna milletê Kurd û hebûna Kurdistanê daxwazên ziman û kultur û perwerda zimanê Kurdiyê em vana bikaribin ew bikin derxin pêş heger em yekitiya xwe ava bikin em bangî hemû şaredarên hatine hilbijartin yên Dem Partiyê dijî werin ji bo şaredariyak pir zimanî pir lehçeyî pir kulturî gavên esasî bavîjin ji bo ku navê bajara û navçeya bibin Kurdî divê em ew bikin
لە دێر زەمانەوە کێشەی یەکێتی بوونە یعنی پێکەوە کارکردنە پرسیارێکی من لێرەدا ئەوەیە کە زۆر جار خەڵکێک ئەو پرسیارە دەکات بە درێژایی 20 ساڵی ڕابردوو پەیوەندێکی بەهێز لە نێوان ئەنقەرە و هەولێر بووە کە ئاک پارتی حکومڕانی کردووە هەرچەندە هێشتا زۆری ماوە بڵێن ڕۆژی ئاک پارتی ئاوا دەبێ حکوومەتی داهاتوو لە دەستی جاپە و هاوپەیمانەکانی دەبێ بەڵام گریمان کە ئەمە ڕوویدا پێت وایە ئەگەر جاپە لە داهاتوو حکومڕانی بگرێتە دەست تەسیر کاریگەری لەسەر پەیوەندیەکانی نێوان ئەنقەرە و هەولێر دەبێت یاخودنا ئەز نەدوێ قەناتێ دەمم مێگاوادی گوت ئەوەیە کە عیداما عەبدوڵای جالانی ڕاکرد دەولەت باخچەلی بخەبوو دەولەتا تورکێ بە هشمەندیەک استراتێژیک تەف دەگەڕێ سبێ درۆژ جەهەپەژی بێ سەر حکم دێل گۆر بەرژەوەندیە دەولەتا خۆ تەف بگەڕێن و دێل گەل هەرێما کوردستانێژی مەجبوری پەیوەندیا دینن یا مهم ئەوە کە ئەم بکاربن کوردێن باکوور بەهێز بە خورتی بهێزە خورت و بە یەکگرتی ئەم هەلوەستێ بگرن کە ئەم نەهێلن دەولەتا تورکیە عێریشی باشوورێ کوردستانێژی بکە و ئەمڕێ vekun کە me مخاtab بگرن مهم ئیرۆ ئەوە ئیرۆ پارتیên ku li ser navê Kurda deng stendinin bi rastî jî siyaseta Kurdewari ji ber ku nameşînin li gor berjewendiyê şexsî û grûbî tev digerin mixabin keda milletê me jî li ber avê diçe ji bo wê jî îro mühim siyaseta dewleta Tirkiye li hemberî Başûrê Kurdistanê jî li hemberî Rojavayê jî ji bo ku bêguhertin an ji bona ku hîn siyasetek maqûltir û baştir bê meşandin ewla ewil divê li Bakurê Kurdistanê em aliyên Kurd û Kurdistanî hêza xwe bikin yek alternatîfeka xurt çê bikin xelkê me wek ehwenî şer dengê xwe didin dem partiyê diçin ser sindoqê divê kestuneyê lê divê em îspat bikin ku em henin em şewa em ê hebin bi siyasetek rast maqûl ku karî bi xelkê me ji me fêm bikin ne bi gotinên pirqelew lê ne bi siyasetek ku em xwe dibin siyahineka jî di pûç bikin بەڕێز مستەفا لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا کە ئێمە دەیان میوانی جۆر بە جۆرمان هەبوو لە جەهەپە لە ئاک پارتی لە دەم پارتی چاودێرانی سیاسی بێلایەن لەگەڵ هەر یەکێکیان کە باسی کێشەی کوردمان دەکرد لەگەڵیان دەیانگۆ چارەسەری کێشەی کورد لە تورکیا لە دەستی ئەردوغانە تەنها کەسێک کە بتوانێت کێشەی کورد لە تورکیا چارەسەر بکات ئەوە دەسەڵاتی ئەردوغانە بەڵام سیر دەکەین ینی کورد لە تورکیادا دژی ئەردوغانە پێت وایە ئەمە سیاسەتێکی دروستە لە قازانجی کوردە لە داهاتوو یاخودنا ئەو دەنگلەمەک غەلەتە نەها ئەم لە دژی کێنن نەل دژی کێنن لە گۆر سیاسەتا کو ئەو دمەشینن ئەوێ تایم بکە ئەردۆغانی سیاسەتاوی ژیل بەرچاوای جەهەپە ژیل بەرچاوایە جەهەپە هەلبژارتنا 2023 دێ ڕابوون bi partiyek wek Zafer Partî ji MHP xerabtir bû tifaqek ve şartî kirin û CHP em derbasbûyîna wê jî dizanin û AK Partî jî Erdogan jî siyaseta wî li ber çavayê biya me di siyasetên esasî de CHP jî AK Partî jî partiyên di jî de tu ferqek wanî zêde tune yê ferqê bixê helwesta me ye rêxistinbûyîna me ye em bikaribin wek terefekî tev bigerin aliyê Kurd tev bigerin û em bikaribin daxwazê xwe bikin daxwazên milyona û em wî hawî helwestê bigirin dê AK Partî jî bi CHP jî bi mecbûrî dê li me godar bikin min biskadî got di demên derbasbûyî jî de Kurda wî ispat kiriye باشە بەڕێز مستەفا ئەوەی کە من تێبینی دەکەم ینی پێشبینیەک هەیە لەوەی کە لە سەردانی داهاتووی ڕەجەب تەیب ئەردوغان بۆ عێراق و بۆ هەولێر یعنی دەرفەتێکی دیکە دروست بێت لە نێوان دەم پارتی و لە نێوان ئاک پارتی بەلایەنگری سەرۆک بارزانی چونکە خۆت دەزانی لە میتینگەکەی جەژنی نەورۆز دەی لە زانا پەیامی زۆر ڕوونی هەبوو بە شێوەک لە شێوەکان باسی بارزانی نەمریشی دەکرد یعنی تەسەوڕ دەکەی لە داهاتوودا ئاک پارتی و دەم پارتی لێک نزیک ببنەوە بە نێوەنگیری سەرۆک بارزانی hûn dizanin di dema 2013 û 15 jî de bi navencîtiya Serok Mesûd Barzanî Rêzdar Mesûd Barzanî ew bû pêvajoyek hatibû hûnandin
ام بخوا بپر بزلالی ام پشکریا وید کن که باکور کردستان شر بسکنه و اف شر باشور کردستان جی دور بکوه جبا ویجی مگلک جارا بانگی پککه کری بانگی دولتا ترکیه کریه مگوتی به وی وار روازنا اف مثلا نه چاره سر کرن جالیه که پیواژوی که شر بسکنین و دانستندن دیالوگن نو دست به ام پشکریای بکن لی نه دیالوگن و شرطی که بس به پکک و دولت و اویدی همو پارتیان کرده همو آلین دستگاه سویل که قبول بارن دبید ناوی پیواژوی دبن ام گش لسر ماسی رونین و ام راستی جی تشتی که ایرو دکار بکرن ام بدن پیش و ای دم دورو دریج ده هگر ام وک آلیه کرده ام لباکور کردستانی دست خو بدن هف هلبته که پیواژویک نو دست به ده هم بر هم دارتر به و وقت مگود ام لگلون که اف شرا لباکور کردستان هر چقدر شر نمایی شر پکک نمایی زیتر پکک شر خبری باشور کردستان و گشتیجی ضراری دوی درجی دوی اف شر به ساکناندن و کی ناونجیتیه بک جناب سروک مسعود بارزانی جی رئیسدار مسعود بارزانی جی ام محقق شکریای بکن همو من دزانین برینی کورت لناو خویا لدرونیار سندوج من زور به اگر لناو خویا ما یک بگرین بهز دبین با کورتی و با پختی داهاتوی ترکیه چون دبینی آبوریکی باش دبید داهاتوی باش دبید یا خود ده بنگاه تک چونا دولتا ترکیه یا آبوریا ویجی سیاست و دموکراسی ویجی چاره سر نکرنا پرسا کرد و کردستانه اف پر زلاله و ایرو افجی درکت اورته حلوستا گل ترکیه و کردستان جل همبری آق پارتی سببک اساسی جی کریزا آبوری و اف روشا خرابه لبروی ده پیشت جبو که ترکیه آبوریا خو باش بکه گاوا اول اوه که دویل گل ملت کرد الهفکری به وی شری راوستینه او خرجن که دچین شری بسکنینن و ریا چاره سریا پرسا کرد وکن پرسا کردستان وکن اگر اف نه وکرن دولت ترکیه وی حال خو جدنیه جی با آوه کی تجدید به و ناوا خوشی پرسکری که کورتر دبن گاوا یکم اوه که کل سر حکم به کی به سر حکم جی دویل گل ملت کرد گل کردستان دیالوگا که نو دست پی بکنه و راستی جی ریا آزادی دموکراسی و کوی یا لترکیه جی چاره سرکرنا پرسا کرد و کردستان دست پی دوی لی دوی ام هیویه جوا پارتینین هی جهپ آق پارتی ایدی نکن که ایج مر ریا دموکراسی وکن هگر ملت کرد گل کردستان لسر هویت آخر ناسنامه خو وقت طرفه کی تف بگره دی ریوه به وکی دی هر هنکه بین دی عمل ایدی پوشمان ببن بله بێگومان لە تورکیا دیموکراسی هەیە بەڵام ئەو دیموکراسی کە بەجلی تورکان داڕژراوە بەڕێز مستەفا ئۆسچەلیک سەرۆکی پارتی وڵات پارێزی کوردستان لە تورکیا کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵم بووی زۆر سوپاست دەکەم